Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger. Domo može pijeti, domo može pijeti. Mene I to bi bilo to za danas, ljudi. Hvala što ste gledali i ovaj video. Ukoliko vam se svidio, ostavite like, ili ukoliko ste novi na kanalu, subscribeujte se. Sve vaše ideje koje imate za klipove pišite u komentare i ukoliko vam se ovaj prank svidio, ukoliko želite vidite drugi deo ovog pranka, napišite dole također u komentare, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, ljudi. Do tada, peace out.